Dobrodošli u Serbian Games channel, ja sam ova likuša sa TV-a i sad ćemo seramo Telemaster. Dobrodošli u Serbian Games channel, ja sam ova likuša sa TV-a i sad ćemo seramo Telemaster. Šalim se ljudi, znači danas ću da vam pokažem kako spojiti HDMI kabel sa TV-om. Evo ga HDMI kabel, evo ga ovdje, fokus, evo ga HDMI kabel, okrenete vaš TV, moj TV Samsung vidite i nađete gdje je za HDMI kabel. Evo kažete vidite ovdje fokus, evo vam ga ovdje HDMI kabel i evo ga ovdje HDMI kabel, ovo su slušalice. Ovo ne znam šta je to, ne dirate i ovo ne dirate, ni ovo ništa dobro. Uzmete svoj HDMI kabel, fokus, HDMI kabel i utaknete ga, dođete, možete ili u prvu ili u drugu, kako vam bolje, ja već ovdje. Prvo predržim se ono TV da mi ne pane. Utaknete ga tu dobro, škavam samo, vratite TV kako je bio. Uzmete drugi kraj HDMI kabla i utaknete ga u kompjuter ili laptop. Sad ću ja da donesem moj laptop pa ćemo da utaknemo. I evo ga ljudi laptop, doneo sam laptop. Evo ga HDMI kabel, drugi kraj HDMI kabla, fokus. Ajde fokus bre. Neće. Evo HDMI i utaknete ga ovdje, samo sekund, utaknete ga, evo vidite, evo ga fokus, utaknete ga ovdje u ovu rupicu tu, či okrenete, vidite kako vam je ovaj, či ne ka vamo nego ka vamo i utaknete ga ovdje. Op, kad sigurno se utakli, bit će vam rezolucija ovakva. Ovako ću da vam slika nešto treperi. I vi sad uzmete daljinski za vaš TV. Evo ga daljinski. Kod mene je ovdje gore. Idemo ovamo. Kod mene je ovdje gore i idemo tu. Fokus. Idemo na ovu strelicu HDMI 2. I evo ga. To je to ljudi. To je to ljudi, spojili smo TV sa laptopom, a možete i sa kompom ako baš hoćete, ali meni je bolje sa laptopom, tu gledate klipove, gledate što ćete. To je to ljudi, znači ako vam svidio klip, like, share, subscribe, pišite pitanja u komentara ako vam nešto nije jasno, sad ću vam pojasnim. To bi bilo to, a taj velik srčan pozdrav!